Kako da vam pileća sisa ne bude suha? Mislim, ovaj kraj dalje zna biti suh ko informatičar, ali koga je? Uglavnom cilj ih je ne prepržiti, a zato nam treba da je komad mesa jednake debljine. Odnosno da ovaj ne bude suh dok ovaj još kvokoće. Prvi način izrezati u leptir i deri. Dobijemo bržu pripremu, intenzivniji okus. Najgluplje komada mesa kojih sam danas kupio samo ja, bodybuilderi i ljudi koji uzmu ovo jer je zdravije i onda baklavama 4 puta nadoknade razliku u kalorijama između prsa i bataka. Drugi i meni najdraži za najsočniju sisu, ovom najdebljem dijelu daš malo degeneka dok se ne izravni i onda pržimo 2 do 5 minuta zavisno od debljine po strani. Indikator za okretanje kad ovo bijelo isprženo pređe polovicu, onda na drugoj strani još koji minut do interne od 65 stepeni ili dok se bijele strane ne spoje plus još minut 2. Za kraj ne zaboravite ovo što ostane u tavi oprat sa malo temeljca i malo putera i napravite najbolji sos ikad i onda vam ovaj komad mesa bar i liči na nešto.